Kovara HAWARê binerin çarpel medya işevemi bi Bernameyê Taybet li ser jiyana Mir Celadet Ali Bedirxan û her wiha HAWARê û li ser giringiya Kovara HAWARê û Zimanê Kurdî, rewşa Zimanê Kurdî me xwest di salvegera not û çar a saliya vî Koverî de me xwest em buwara carekî din li gel birêz Zinarsoran em vîya îşev biaxivin hinekî agahî û ew ku her wiha li ser Zimanê Kurdî jî rewşa Zimanê Kurdî jî ew roj û îro em li ser wî biaxivin lê pêşiya ku em werne wê hûn dizanin ku li Bakurê Kurdistanê derbarê vî Koverî Celadet Ali Bedirxan û Zimanê Kurdî da gelekî çalakî hatine çêkirin. Ji van çalakî ez zanim yekî jê li Diyarbekirê li navenda Partiya Welatparêzên Kurdistanê ji aliyê birêz Mehmedcan Azbay ve hate pêşkêşkirin û her wiha li Batmanê dîsa di şaxa Partiya Welatparêzên Kurdistanê Batmanê da seminerek hat û çêkirin. Li Mêrdînê çend partî û rêxistinên Kurdistanî ku ez dikarim wana binav bikim Haqpar, PDK Bakur, Pêlkurd, PSK, PWK û Kesayetên Serbixwe bi hev re çalakiyekî birêk xistibûn. Îro ji bo wî çalakiyê derketibûn qadê lê te qadê da beramber polîsên wê derê nexwestibûn rê bidin ku ewana belavokê xwe belav bikin. Li ser wî nîqaşî gelekî kêngeşî derketiye û her wiha bêjin hinekî nexweşî jî çêbiye û sê heb kesên çalakvanên ku li wê belavokê belav kirin hatine girtin. Yekê jê serokê şaxa Qoserê ya Partiya Welatparêzên Kurdistanê Nezîr Gelêrî yekê jê ew e a di duya dîsa yek ji rêveberê şaxa Mêrdînê Şêxmûs Ünal e û her wiha welatparêzekî bi navê Hüseyin Kaplan her sêya desteser kirine. Ewana ji ber hem taybetmendiya roja ev roj ku taybetmendiya çalakiyê û her wiha ji ber helwestekî ewk bi Kurdî îfade xwe dane. Herçend hakim û savcî xwestine ku îlla bi zimanê tirkiye wana qebûl nekirine mecbûr mane li wê ji bo wan tercümanek jî wergerek jî anîne. Em carekî dewleta Tirkiye herkes nas dike helwestê wan dizane ku eva sed û çend sal e derbarê Zimanê Kurdî da zext û zordariyê wan û fend û fêlê wan em temaşevanê min hema bêje bi giştî zanin. Eva jî yek ji wan bû lê têkoşîna her welatparêzekî bikaribe beramber viya helwestekî nîşan bide. Divê rojî de em polîsa rûreş dikin, dewleta Tirkiyeyê rûreş dikin û hevalê xwe jî çalakvana jî pîroz dikin. Em wiha derbas bin û her wiha kek zinar dîsa tu bi xêr hatî sersera serçava. Gelek spas êvar te jî baş. Belê kek zinar min bi rastî do êvarê meqaletî te ya jî nivîsekî te di rûpela nû de xwend. Ji bo wî jî demildest hem bi rastî giringiya vî rojî û giringiya HAWARê û her wiha doza têkoşerê doza Kurd Mir Celadet Ali Bedirxan û her wiha beşa zimanê giringiya Zimanê Kurdî jî min tê de gelekî tiştên nû dît ji bo wî min xwest em bi rêya çarpel medyayê viya bigîjinin guhdarê xwe, temaşevanê xwe, bînerên xwe. Ji bo wî jî hema yekser em dest pê bikin. Yekê jê ku li vir e ev kovar
demekî wisa da derketibû derket ku bi rastî dewleta Tirkiye wisa ew dikir ku êdî têkoşîna netewperweriyê Kurdistanî Kurdistanê ji binîva piştî evkî şerê Araratê êdî hemî bawana ku digotin li binê zinarê ma dibêjin xistina binê zinarê bi gor kirine û îro jî êdî li wê maya lê bi rêya Celadet Bedirxan bi Kovara HAWARê carekî din ji aliyê rewşenbîra ve ji aliyê welatparêza ve ji aliyê ewka ve bêjin wek serhildanekî ya jî wek ewkekî meriv dikare binirxîne ew kovar derket û giringiya wî jî heye ji vî pêda ez ê bêjim ew kovar pêncî û heft jimar derketine û jimarên ewil û ê dawiyê û beşdarên wî û ewkê wî bêviya te dêlim di keremke pêşkêş. Gelek spas êvarat te û temaşevanên çarpel medya û ketkarên çarpel medyayê xweş bi silav ji bo we û ji bo temaşevanên wan. Spas bo vê dawetnama te îşev bi münasebeta 49 saliya Kovara HAWARê li darxistiye ji ber rojek girîngim bûyerek girîngim lê berî ez dest pê bikim ez jî dixwazim bûyera a Koserê a ku dewlet tehamilî zimanê me nake ge em bi zimanê xwe belavokekê dahî bela bikin loma ev rastiya vê dewletê derdixîne ez jî şermezar dikim û ji bo wan hevalanê hatine binçavkirin jî serfiraziyê dixwazim ew derecê şerefê ew elimînin van bûyerê vî hawî zixt û zilma dewletê li ser wan wek têbiniyekî ew hevalana hatine berdan piştî îfade dane hatine berdan belê berî ez dîsa dest pê bikim ez 94 saliya Kovara HAWARê pîroz dikim bi vê münasebetê di serî de Mîr Celadet Alî Bedirxan û birayê wî Kamuran Alî Bedirxan û her wiha hemû nivîskarên û ketkarên Kovara HAWARê bi rêzdarî ve bîr tînin û cê wan bihişt û mekanê wan ronî bîne em çi qasî behsa wan bikin em ê nikaribin deynê wan bidin lê eger em bikanibin vê xebat û tekoşîna wan di xebat tekoşîna îro de bi awakî din bidin berfirehkirin û geşkirin wê çayê em ê nisbî jî bi deynê xwe li hemberî wan bidin ji bo em bikanibin HAWARê fêm bikin bi çend gotina bi awakî Kurd behsa kurtejiyana Mîr Celadet Bedirxan bikin dê feydetê de hebe Mîr Celadet Alî Bedirxan di sala 1893 de li Stenbolê hatî diniyê ew neviyê Mîr Bedirxan e kurê Mîr Emîn Alî Bedirxan e û birayê Kamuran û Süreyya Bedirxan e malbata Bedirxana ji malbata ezîzan e piştî helweşandina dewleta zengî ew dibin desthilatdarê Cezîra Botan yani Cezîra Botan dikeve destê ezîzan Mîr Bedirxan Paşa di 1821 hîn di temenê 18 saliya xwe de dibe Mîrê Cezîra Botan Mîr Bedirxan di sala 1942 de bigire piraniya Kurdistanê ji bin destê desthilatdariya Osmaniya rizgar dike dewleta Osmanî bi hêzek pir mezin artêşek pir mezin digire ser Kurda û sala 1848 de leşkerên İmparatoriya Osmanî mixabin zora leşkerê Mîr Bedirxan dibe û Mîretiya Botan hildiweşînin piştî wê jî ew malbat piranî tên Stenbolê cîwar dibin Celadet Alî Bedirxan li Stenbolê xwendina xwe yî navîn diqedîne li wê dirê dihere lîseya Galatasaray û Wefayê
لیسانسا خوی حقوق قانونی لزانینگاه استنبول دقرینه و وقتا شر جهان تی وک گلک روشنبیر ولات پاریزین و دمی ایگل استنبولی بو او جی دکون بشتاری ارتشی دبن مجبوری بشتاری شر جهان دبن میر بدرخان و کاموران جی او جی دکون ارتشی وک سرباز و بشتاری شر جهان دبن وقتا د سال 1919 بری پیمانا سوری به امضا کردن میر جلادت برایوی کاموران بدرخان و اکرم جمیل پاشا توا میجر نوولی مشهور انگلیستان گلوی چاید روجلاتان آویند رولکوی تایبتی هبو تین دخوازن بیرو رای کردان ده در حقیقت دوی دمید بستینه درباسی دهرم باکور کردستان لدر دورا ملتی وان دگرن دبی وی چاقی میر بدرخان میر جلادت ببوده دبینه که گنوول دخوازی هینی کرمانجی بوه لی وقتا او بخلکر ده پیو و گوتنا چی دبی به تیپی لاتینی دنویسینه وی چاقی میر جلادت به تیپی عربی دنویسان دوی دره دبی باندورا عولی آهری مزن سر میر جلادت اوه پیشتی ویا او بریار دده که او جی لسر الفابیک لاتینی دست بخباتی بکه د سال 1922 داده د سلاطان مصطفى کمال و حوالی وی فرمانا کشتنا گلک سیاست مدار روشنبیر ولات پاریزی کردان دده د ناوی فرمانه ده امین علی بدرخان و هر دو لای ویجی یعنی هر سی لای ویجی کاموران سوریا و جلادت هنن او مجبور دبن ج ترکی درکبن امین علی بدرخان و سوریا دهرن مصری کاموران و جلادت جی بو خوندنا خو به وسیله خوندنا خو جی بردوام بکن دهرن آلمانیایی میر جلادت لوی دری دکتورا خو دکه و د هم وها لسر الفابیا لاتینی جی خباتی خو بردوام دکه د سال 1930 28 ویده 28 ماه 80 ده میر جلادت و تی شامی و لشامی بجیده به دوی دمه د شام و سوری دبن دسته دولتا فرانسایی دیه پشتی سرهلدانا به تایبتی پشتی سرهلدانا شیخ سعید 1925 و شکستنا سرهلدان گلگ روشنبیر سیاست مدار و ام به سرهلدرین وی چاقه جبو خوب پاریزن درباسی بنیا خطی دبن بروی که جمارک باش لوی درید بوک ناوندک سیاسی بنیا خطی جبر وی سببه او دست خواته هنک سیاسی دکن د سال 1927 کنفرانس که بیروده چه دکن و لوی دری ریخستنا خوی بنیا آواد کن میر جلادت جی یک جوان پیشنگ و دامزرینری خوی بنیه به وی هاوی او خوی بون دوی دمه دی سرهلدانا آگریه دست پیده که خوی بون ایدی دواره ریخستنی و تکوس کرناوی سرهلدانه ده رولک اساسی دگره میر جلادت و هنک حوالی خوال به پیوندیا بسرو عشیره رو ولات پاریز و نافدارین ایوی دمی ای بنیا خطیر جداتینن و هنکی سر خطیر جداتینن دخوازن آلیکاریا شورش بکن و شورش الوی داره بتلتوای ولید بلا بکن او چند حوالی خوشی درباسی باکور کردستان ایدبن لی مخابن وک ام گشت دزانم به هفکاریا دولتا ایرانی لهفکرنا دولتا ایرانی و ترکیه شورشا 1927 حتی 1930 زیاده ترجی دوام کرد آگریه دشکه پشتی ویا میر بدرخان ودگرن دیسا یعنی وقت قال لك ايدي بيواجهك نو دست بيدك او ايدي دفج سياستا اكتيف بردده
و ایدی بهتر علما خدا و سر زمانی کردی کلتور و ادبیات و رزمانا کردی و خبات خوی دوی وارد دست بید. بله گلکی سپاس امورن کوڤارا هەوارê راسته او که سیاست اکتیف یا جی سیاست او که دو سکنی نه لی بخوا ناسکنه دوی دمی ده کوڤارا هەوارê دردخه د 15 گولان 1932 دا وشانا عوله چاپا عوله ده درخستن یا جی دردخه و بخواجی برپرسیویه امتکارن هنگ جی لسروی باخفن که میر بدرخان براستی سیاستا بیجن کد بیجن او بردن لی سیاستا کی دن دست به تکوشینید که او جی برای چاند هنر و دیسه هر وها او که سیاست و زمان و او که تکوشینه کی بوی آوای دست بید که و دمشینه جی حتی داویا عمری خواهی هر وسانه جبوی جی کوڤارا هەوارê جبو وی او کی گلکی گرنگه جبو هم جیانا وی بردوامی نتوی پرستی نتوی پروری و هر وها آلیه چاندی هنری و بیجن آلیه دنداجی گلکی او کی وی هنه کدا وی هنه اما کد جنابی تر باسا او کی هەوارê جی بکه گلک باشه ناغاروکاوی چیروکاوی دیروکاوی بله نا دوی دمی دج بوگم مسئله باشتر فهم بکن یعنی بتایبتی پشتی شکستنا سرهلدانا آگریه وک هر سرهلدانا بی مورالیک مزند ناف کرداد چیده به ظلم و زورداریک گلک مزند چیده به اگر هن کاریکاتوره و دمی ای روزنامه ترکا بناره رسمکی مزل در خستن دبی کرد و پیش روژا کرداد دوی دره دهاتی و شارتن yani idi ew bawer dikin idi Kurd hem fizîkî û hem jî derûnî hem jî idi nikarin deng ji wan derkeve û zilm û zordariyek mezin dikin koçberiyek mezin dikin jenozîtek mezin ser Kurda tînin yani ewrekî reş û talî digir ser Kurda û ew bawer dikin ew êdî Kurd bi her hawî bêdeng bimînin tam divê وەک دەبێ تاریە دەبێ شەرت و مەرجێ هەری دژوار و زۆر دێ میر جەلادەت دفکرت بە ئاواکی دەن ئەوێ چرۆ خەباتە هەبوونا ملەتێ کورد زمانێ وی لە هەمبەری بتایبەتیژی لە هەمبەری ژەنۆزیتا دەولەتێ گەل سەر زمانê Kurdî ددê meşandin pêşiye lê bigire û vê havê hişmendiya Kurdî zindî bihêle dest bi amadekariya هەوارê dike هەوار hejmara pêşî di 15 gulanê wek îro di sala 1932 da li Şamê tê derxistin hem xwediyê wê jî hem midûrê wê û rêvebirê wê jî Mîr Celadet li ser hevdû pêncî û heft hejmarê hewarê derdikeve ji hejmara yekê heta 23 hewar bi du elfabeyê Kurdî derdikevin yek elfabeya bi tîpê hinek bi tîpê Erebiyê û hinek jî bi tîpê Latîniyê di hinek dera de min hinekî wexta lê nerî bi taybetî gelek dera de bi awakî agadarî dibe yek heta 23 bi tîpê Erebî derketî ew ne rastî yani vê wesilê dixwazim balkêşiyakê hinekî din jî dibêjin hema ji destpêkê ve bi tîpê Latînî derketî na ew jî ne rast e yani ji hejmara yekê heta 23 hem bi elfabeya em bivê a modîfekirî a elfabeya tîpê Erebî û Kurdî hem jî bi elfeya Latînî hatiye çapkirin her wiha di wê derê jî de hem kurmancî heye hem Kurdî heye hem jî bi Fransî hinek nivîs henin yani dibem wê ew jî taybetmendiyak wê demê ye lê piştî hejmara 24 û 27 îdî xurî bi tîpê Latînî dest pê dike yani ew dibe ew agadariya jî bi wî hawî bêzanîn yani gotin di cî de be
هوار در روشکوانی دجوار ملت کرد به تایبەتی لە باکوڕی کوردستان گەڕوو بڕووما بوو هاتیە هەوارە هەم زمانê کوردی کولتورا کوردی زارگوتنا کوردی و هشمندیە کوردی نه یعنی بەرکی نەش هەوارێ با ممکن بوو ئەو دژواریە لەسەر ملەتê کورد ئەو بێهێڤیتیا لەسەر ملەتê کورد هین خورتر بڤە دوێ دەرێ هەدێ هەوار بویە فند و چراک ji bo vê ronkayê vê reşayê ronî bike yani dibe em wanî yani loma jî hewar bi rastî jî bi taybetî ji bo zaravayê kurmancî û ji bo em ê bivê rêzimana kurmancî ji bo dewlemendiya ziman û pêwendiya di nav heta zaravaya jî de qonaxeke nû bêguman em dibe berkî pişkî jî ser hevarê û hinek taybetiyê wê jî bisekine eger pirsê te wekî din tune be Pirsekî min heye li vir bi rastî tîpê latînî piştî ku dewleta Tirkiye jî tîpê erebiya jî ewkê hilda ji ortê rakir xiste tîpê latînî Kurdên me Bakur bi taybetî Bakur dibêjim hem ji fêrbûna dîroka xwe û hem jî ji fêrbûna edebiyat û çand û hunera Kurdî heta ew çand wê demê ku em aniha lê nerin bêpar mane divir da meriv çawa şîrove bike yani hem ji alîkî ve baş e ku em berê me ber dinyayê ve vebiye ji alîkî din ve jî me dîroka xwe û ewkê xwe bêjin dema Osmaniya bêjin em nikarin bigîjin newê eger ji lêkolûner û eger zimanzanin ew tune bin ku wana wergerînin bi Kurdiya jî bi awakî din ku em tê digihên ew çax ji dîroka xwe bêpar dimînin divir da meriv çawa dikare şîrove bike yani niha rastiya ku ew ku berî bi taybetî berî Kurdê me li Sovyeta berê kîwan cara ewilê elfabeya latînî bikar anînin belkî piçikekî jî dûr em behsa wê ya jî bikin lê heta wê gavê jî çi berhemê Kurdî henin ê wek mesela melayê Cizîrî dîwana wî em ê bivên Feqiye Teyra Feqiye Teyra Ehmedê Xanê Pîremêrd belê vana giş bi tîpê erebî bûn wexta em divê tîpê erebî elfaba erebî yani çi elfaba bi tîpê erebî bi çi jî elfaba bi latînî bi hatine modîfekirin yani hinek guherandin gorî şert û mercê kurmanciyê li hev du bîne ya jî Kurdiyê li hev du bîne bûya wê hinek guherandin tê çêbûye loma dibê mere wêya bûya wî em bivên ji ber wê yekê berkî min got mimkin rastir bi em bivê bi tîpê erebî Kurdî û bi tîpê latînî Kurdî elfaba bi tîpê erebî Kurdî û elfaba bi tîpê latînî Kurdî ji bo mixabin yani ji ber wê sebeba eger dewleta Tirkî ew piştî derbasî tîpê latînî bû Kurd jî ji van berhemana gişî mehrûman ji memûzînê ji dîwana em ê bivên eger em beşekî rewşenbîrên wê çaxê mela û seydayê Kurda bidin aliyakî ê di medreseyê dixwendibûn ji dervî wana cîlê din kesekî haya wan ji vê meselê tune bû di ber destê wan tune bû ji wan şeirana ji wan şah eserê klasîk ê Kurda wê demê dikanî bû bi rastî bi edebiyata dunyayê de bahata muqayesekirin ev bêguman zerarek mezin da ziman û edebiyata Kurdî a klasîk yani em ji wê ya mesela em bînin ser xwe mesela em jî cîlekin netîce em ji wan berhemana giş mehrûman yani me heta em daketin binya xetê jî di destê me di van tiştana tune bû
نه حتی دستمت هوار جی تو نبو ما هوار داهی بل من نبیست بو برکی برگو همه کتب من ناوی و بیست به جبوه که تشتک دستمت تو نبو دیوانا ملای جزیری دستمت تو نبو من موزین دستمت تو نبو و تالیه گور بهشت محمد امین بوز اصلان هی او پیشتی سالی هفته وان دست بکرن هنه برهم درکتن جبروه که قطبونك مزند ناف كلتر زمان ادبياتا كردي دي بوي دبين ويا اميا بمينه لو ماجي يعني انا جانا حوالي ما دبين هناك حوالي ما تشيك دبين حقي وان هي ام دخوازن الفا بيشروج خوزي كرداغشي بالفابيكي بنويساندا لي وقتا مويا دبي ام وان دولمنديا كردي ادبياتا كردي ديروكا كردي جي ام بريندار نكن يعني ام نهيلن ام جوان تشتانا محروم بمينن و ام بخوازن نخوازن ايروجي دناف كرداده بقراني بدو الفابيا ام دنويسينن الفابيا تيبي عربي و الفابيا بالتيبي لاتيني و ام دبي بخوازن بدوي واري دسري خبيشينن كو هم هر دو آلیاجی بتایبتی وان مثلا على قدر بکانج هر دو آلیاجی باش استفاده بکن افگل گرینگه دور نقطه دن وان تشتانا بداره زوری ناوه يعني دبي لوما ام بهشمنديك نتوي و زانستي نزيكي في مثلا الفابيا ببن دوي دري دو وقتا گزور دبي مز بچكي كي بحثا الفابي بكم باش ب جارا عولي يك جي يعني السر الفابيا كردي خبتي يك خليل خياليه دما عثمانيه ده دبي ام وقت بنيا كي وقت ويا ببينن يا ام ويا دورجي د سالا 1928 للسوفيتا بري كومونيست بارتي تكليه بكردار داتينه وج وقت وظيفه كده عربي شمو ماراغلوف دبي الفابيا لاتينيش بو كردا تشيكي او جي رادبه الفابيا كي غوري شرط مرجوي تشاي الفابيا لاتيني بيكينه ودده دولتا سوفيت دده دزگاه كي باسبورت روشلات ناس وانا جي في الفابيا كنترول دكن برچاوار درباز دكن او اري دكن يعني رابور خدن ويسينن دبي اري مركانه بفي الفابيا امي بكردي بنويسينن والسرفيا بأواكي رسمي او الفابتي قبول كرن او الفابيا كردي لوما بري مير جلادت دهواري ده الفابيا لاتيني بكار بينه دبي وك راستيات ديروكا كان ويا دست نشان بكن كو ده 1928 الفابيا لناف كردي سوفيت لأريواني واهاتي دركتن وكتابة عولي جاء باللاتيني جارد 1928 ده ناوي كتبت بخوخ همبونا خندنا نفيسارا كرمانجي او جهاتي چاپ کرن ده 25 آدارا سالا 1930 جي روزنامه ریا تزب في الفابيا لاتيني هاتي نویساندن او جي گله گرینگ دبي چند گوتنا مرسر وي روزنامه يجي بي دنا بينا سالا 1930 و 37 405 و 2 هجماري في ريا تزب لاتيني دركتي بفي الفابيا مودي فكري وي دمي هاتي درخستن پیشتی دیسا مرد کاره بیجه روزنامه بکردی و هری به بردوام درش دیسا ریا تزه از کانم اره بچه که دستور بده دنا بیرا سال 1937 و 55 ده جبر سیاستا ستالین ریا تزه هات راوستاندن لی پیشتی و 1955 2000 جارد به بردوامی هات ریا تزه و شانا خود دوام کریه و يعني قانسي ام دزانن و دناف روزنامه كردي ده هري حتاوي شاغي هري تمن هري هجماري وان زيدا هاتي درخستن رياضه زيه او جيجبو ما كردا جاكي سرفرازيه ده مخابن رياضه زد 2003 جبر روشا ابوري ايدي نكار وشانا بدومينه يعني افجي اغاداريا كدبي ام لسر بسكنن تشتي بالكيش او
يعني جانا جبرقة مي دورس بي سروي مجاري جلادت بدر مير جلادت بدرخان جرينجا برمزن قدركي برمزن دايفيا وفيا ده هواري جي ده نويسان ديه مير جلادت وهذا نويسينه ده هجمارا حشتا كوفارا هواري ده ريا تزر روجنامك كرمانجي بحرفين نو بكرمانجي خرو للرواني دشكلكي سبحي وچلنگ دردكوه و پیشیه چند هجمار نوی گهشتن دسته ما خویایی چند هجمار گهشتن بنیا خطیج جبو بگیش دسته میر جلادت وان جاوه من پیر روحنی بو دلی ما شا و گش بو کرمان جه روانه جه روجنامه پی و چند کتاب جی درخستنه مسه 4 روز مجولیا خواه بوان کرن هنگی کیفا واناتی 3-4 روزارا پی مجول بونن لسرویا جناب روپلی وان این تازه و تیر بینا کلیل که جای الگازی بای زوزانه سرهلدان دهاتن دناو رسمین وان ده شالو شاپکن کرمانجی خنجر و پشت خنجره کال و کالکین مدهاتن دیتن ریا تازه وک ناوی خود تزیه نویه نوباره لیج هواره کونتره بنر به امر جه مزنتره میر جلادت بدرخان گرینگی اوی چاغیریات هزه وانی دای تعرف کن جهواری کمتره و به امر جه مزنتره هجمار اوی پیشی کو گیاشتی دسته ما پنجی و نهانه دیمه کی پشتی هجمارا پنجی و نها گیاشتی دسته وان لگوری کوریات هزه نوجنامه که دهروکیه روزنامه که دهروکیه بری ساله که هن دست به درکتنه کریه جبونا ایرو ما اوقاس گوت پیجدتر ام دی سال ریا تزه بحث بکن ام جه حوالی خوره ریا که خوش و داویه که گش هیوی دکن دوید کو هرگاو ما های هفده بیتن گرکه کو ام هفدو سر خباتو سر وقت بکن سر خباتی هفدو سر وقت بکن یعنی میر جلادت قدرکی مزن و با اواکی گلکی گران بحال ریا تزه نریه يعني دبيم فياج وقت تبنيا كي بين زمان اري كرم كا قرد فينا قال لك سباس امنا ورنا اوكي نظروكا كوفارا هواري چه بوتيدا وكي نفيسيا تدا ام زانكو قال لك نفيسكارن و دمه برومات بقيمات كو ديرو كده نافي وان هي اوانا جي تدا نفيساندنا هنا كيجي بعصوان بكي باشم درباز يا يك جي ده هواري ده دبي ام قالك تايبت من دي هواري هنن يك جي الفابيا لاتيني كردي وبنجه جرامرا كرمانجي بشكل اساسي اي هواريه مير جلادت بشتيج المانيا هاتي ايدي حتى راده كي ايدي كرمان الفابيا خو قالكي تكوس كريه لهينج سرد خبتي مثلا مثال دسبيكي ده میر جلادت شونا کیا آنا گه ام بکارتینن وی حرفا قب کارانیه لی پشتی بلی هجماره که تمانا پشتی دمکه دک هواره دی دفجویا برده کیا نورمال آنا ام کارتینن او جی دی چید که یعنی میر جلادت تم خواستی نوجم بکه اوی خباته الفابیا خواه و پشتی ویجی ده لين ريكو قد بيج خوش دسبيك ده يعني بي جرامر بي ريزماني اف مثلا اوي كرمانجي باواكي ستاندارد نكار بين ويساندن جبروي كي مير جلادت بتايبتي سر الفابيا لاتيني و سر رينويسا كرمانجي راوسيايه د بیستو د هجمارا بیستو دا پی و میر جلادت بنگه گرامرا کرمانجی آوا کریه و اف حتی هوار هاتی سکناندن جی دوم کریه یعنی دور جی دردکوه کو اگر هوار با هاتا دوم کرن اوه میر جلادت لسر گرامرا کرمانجی هین جی ev mesele belki baştır و rıntır bıkra. Lece şanaziyeyi ku
ام ایرو کرده گبلاتینی دنویسینن چه روجاوا به روجهلات به و بشه میدن گبلاتینی دنویسینن ام وان کسانا گش به الفابیا میر جلاده دنویسینن و به بنگه گرامرا کرمانجی کیدوان و دمه دانیه ام بویا به منتی و ifade دکن و پی دنویسینن ام yani ev mirası kovara hawarê hawar gotin dicî de bi ji dibistanek bê dibistan bû yani ji bo wan ê mîna cegerxwînê ê mîna Osman Sebriyê ê mîna ew bixwenin ê qedrîcanin û gelek nivîskarê din ê helbestvanê dinin ê çîrok bêjin wana giş vana îdî hewar ji bo wan bûyî wek dibistanekê lê loma jî ez berkî mere wanî bivê him bûn wana him bûnin şagirtê hewarê him jî bûnin mamosteyê hewarê yani him hewar dewlemend kirinin û hewarê jî ew bêtir birêk û pê kirine dwarê rêzimanî û gramerê de û alfabê de hewar rolek wanî lîstiye di wê derê de ez tişkî din jî bêjim ku Mîr Celadet giringiyê dayê gemê vê di navbêna zaravaya de pirekê çêkê yani loma gelek nivîs gotar û mesajê ê soranî jî di hewarê de em dibînin lê mixabin ê zazakî pir hin dikin ew jî ji ber kêmbûna xuyayî materyalê wê çaxî ji ber çi em dizanin di yek ji söregê tê binya xetê li wê derê Mîr Celadet wî dibîne behsa dibihîzek mebluda zazakî heye Mîr Celadet wexta behsa wê dike ew jî dibe wela va mervê min dibe miftiyê söregê ye dibe navê wî Osman Efendiyê Babî ji dibe heyran wela eger mimkun bi tukane bi mebluda wî bigêjînime camê piştî demekê wê meblûdê digêjînin Mîr Celadet wê meblûdê sala 1933 de di nav weşanê hewarê de diweşîne ew jî têbîniyek mühîm e mewlûda zazakî ji aliyê Mîr Celadet de di 1933 de di nav weşanxaneya hewarê hatiye çapkirin yani va jî gelekî lê dibe em vê rastiyê jî bivînin hewar kovarek bingehî hovarek kurmancî bû yani dibe em vêya jî wanî bivînin yani em rastiya wê ew e lê xwestî yani di navbêna bi taybetî di navbêna zarava de loma mesela me vê gelek nivîsê ê soranî jî di wê derê de hûrgiliyê wan em birê nuqtak din jî armanca hewarê di hejmara ewîlî di Mîr Celadet wanî tîne zimar dibe hewar dengê zanînê ye zanîna xwe nasînê ye xwe nasîn ji me re rêya felat û xweşiyê vedike her kesê ku xwe nas dike dikare xwe bide naskirin hewara me berî her tiştî beyîna zimanê me heyîna zimanê me dê bide naskirin loma ku ziman şert tê heyîna pêşîn e hewar ji niha û pêvê tiştê kurdanî kurdatî pê bendewar e ew ê mijûl bibe tenê ji siyasetê wê dûr be xwe naxin nav siyasetê hewar siyasetê ji civata welêt re dihêle ew jî balkêş e hewar siyasetê ji civata welatî re dihêle siyasetê bila ew mijûl bibin em dê warê zanîn huner û senetê de bixebitin ev armancê hewarê ji aliyê Mîr Celadet hatiye pêşkêşkirin di warê teva ku lê hewarê li ser hişmendiya niştimanî a Kurdperweriyê her rawestiya ye ew bingehekî wê esasî ye loma jî wêya mere di gelek tişta dibîne lê di nivîsa xwe de Celadet gazî şîreta li xort û keçê Kurda dike berkî di wê derê jî em çend hevoka vê dibe xorto armanca te rizgarî ye rizgariya welat û millet e
navê armanca te Kurd e, Kurdaniyê, Kurdistan e, armanca te li ber te sekinî xorto çarnîkar girtiye di aliyê Rojhilat, Rojava û Nîvrodê sê milletên din hene. Çav û guhê wan bel kirine. Li te fedikin, li te dinerin yanî lê ne ji bo qenciya te. Her sê jî dijminê te ne. Qista wî her sê dewletê ê dagirker ê Kurdistan di nav xwe de dabeş kirinin. Ew xwe perçeyê din wê çavê dibin destê Sûrî de bû. Xorto bi ser kela me de girtine. Ji derve dijmin dirêjî me kiriye. Ji her millî êrîş di hundirê kerê de ji şerrekî heye. Şerrekî din. Bê aman yê pêşîn mezin û dijwartir heye. Şerrê me bi hevdûr e. Di malê de jî dijmin. Erê xorto, birîna me mezin e, xedar e, dexs û berberiya jana dexsê ye. Em sînjarin, ji derve serma li me dixe, li hundir em ji janê dikevin û dirêj dikin. Ji bo keçê Kurda jî behs kirinin, lê ji bo bernamek ew ê têrê neke em vî hawî li wê derê jî noxtakê dîne. Yani hem şîret li ciwanê wê çayê kirinin wezîfê wan anîne û gişî li ser Kurdayetiyê û welatparazî û netewperwîrî û hestê Kurdistaniyê ye. O wezîfê wan wek divê dayê destnîşan kirin. Di vê manê de yani her çi qas Mîr Celadet ji siyaseta aktif dûr ketî jî ya jî siyaseta aktif xwe lê di mejiyê xwe de bi helwesta xwe bi van tiştana her beşekî siyasetê mayî dibe em wê jî bivînin. Ne eger ku meriv bi taybetî lê binêre ma siyaset ne ew ku ama meriv behsa derkeve şerê dijmin bike siyaset ew bi vî awayî çand e, huner e, kultûr e, dîrok e, etnîgariye û ziman e û nizam hemî tişt di nav siyasetê de ye. Îro ku em behsa Zimanê Kurdî dikin beramber dijmin em behsa siyasetê dikin. Ji bo wî jî dîsa herçend wisa gotibe jî di karê xwe de û wewkê xwe de hem netewperweriyê û hem jî bêjin bi vî awayî siyaset jî kiriye. Em kêfxweşin lê ez dixwazim tu hene jî behs bikî ji nav nivîskarê wî de hem telebê wî ne te behs kir û hem jî bêjin nivîskarê wî ne em hinekî jî behsa wan nivîskara jî bikin bi nav bikin eger mimkûn be. Ya lîstan ava giş berkî çî nebir lê êge herî bêtir bala me re dikişîne Cegerxûn, Qedrîcan e, Nûretîn Zazayê, Osman Sevrîyê, Mîr Kamuran Bedirxan e, hinek nivîsê em ê vê soranînin û gelek jî zargotina Kurdî, folklora Kurdî cîdayî ji bo wenda nebe. Awana jî em ê vê ji dengbêjan in, ji çîrokbêjan in, ji destan û tiştê wanî nivîsane. Lê taybetmendiyak din heye di hewarê de giraniyek taybetî ew tiştêk me digot pira nav şaeserê me yî ê klasîkî berê û ê cîlê niha. Hewar li ser wêya sekinî ye ew dîtî ye. Mesela em ê bivê dîwana melayê Cizîrî beş derxistî ye. Destana me mê alan beş derxistî ye. Mem û Zîna Ahmedê xanê bes derxistine. Mishefa reş li ser sekinî ye. Mesela hinek beşê wê derxistine. Yani avaya jî gelek girîng e gi hewarê Mîr Celadet eger em bivên hewar dibistana kurmanciyê ye û ekolek nû. Yani em goya nav bikim ê berkî em bi rastî tarîfek nekim ne xelet be. Ji ber wê yekê hewarê xwestî ew klasîkên berê jî û ji cîlê nû re bînin. Ewaya gelek girîng e. Nuxtak din jî hewar li ser sekiniyê ji berhemên ê cîhanê jî wergera bînin. Ji klasîkê berê jî wergera bînin û wergerînin Kurdî hem Zimanê Kurdî pê dewlemend bikin hem wan telebe û em ê vê mamosteyên xwe jî di vî warî de serwext bikin. Mesela wek nimûne Ewliya Çelebî wergerandine.
ئەمێ ببێن ئەو لەسەر تاریخا کاردوخ و ئەو ئێ یونانی کەسەنەفۆن وەرگەڕاندیە تەسویرا قورعانê wergerandiye حدیثەیە پێخەمبەر وەرگەڕاندنە یعنی ئەڤایا jî تایبەتمەندیاک هەوارێ تایبەتمەندیاک دنێ هەوارێ لەسەر تاریخ ئەرنیگاری û ژیana civakî gelek çekiniye ئەمێ ببێن باسا عەشîrakirinin bizanebûn عەشîr tevgera wan çi ye navê wan çi ye gundê wan kî derê ye basa ئەمێ vê çem cobar rûbarê ê Kurdistanê kirinin ewana jî bizanebûn xwestinin ئەمێ vê bi taybetî ser tarîx erdnîgarî û jiyana civakiyê rawestiyaye vana giş taybetmendiyên ئەمێ bibên hewarênin dibe em wek zeng hewar esê xwedim yani di gelek wara de wek xezîneyek a Kurdî û kurmanciyî bi taybetî yani di gelek waran de dibe em wanî wêya wanî binirxînin Belê di behsekî din ê Celadet Mîr Bedirxan da behs dike dibêje ku ji bo me dibe ji bo siyasetê ya jî ji bo ewkê eger dîn û ziman newek hev bin dê têkoşîna siyasetê asantir be lê ê me Kurda ji ber ku dîn bi dijminê me re hema bêje ji seda not aynî ye lê zimanê me jî cuda ye ji bo wî ji bo me zehmet e lê ji bo me pêwîst e ya jî girêngî ew e ku em zimanê xwe biparêzin ez bawerim hat bîra me wêya min vê meqala xwe vê taliyê nivîsandiye ew balê dikişîne ser wan her nuqtana ji bo milletekî van her du niganan nigê esasînin yek mesela dînê yek jî mesela zimanê lê dibe wexta dijminê te û dînê te yek bin ew sîlah ji destê te dihere wê çaxê yek sîlah dimîne ew jî zimanê te ye eger ew zimanê te jî ji destê te here tu dihere yani ev tespîtek pir dicî de ye lê bi destûra te be ez dixwazim çemgotina ser ji nû vê çapkirina hewarê jî bibînin kî gelek camerat vî warî xebat kirinin dibe em wan pîroz bikin xebata wan jî wek me got niha hewar haya me jê tune bû bi taybetî ême yî Bakurê Kurdistanê neketibû destê me cara ewilî wexta ez hatim Ewropa 1975 min cara ewilî hewar li Berlîn dît ji ber ez jî hatibûm Berlînê wê çaxê ji mir yani wek divê ez wek çav kitêbek bi rastî pîroz ketim yani bi wanî îja ji bo wêyekê jî ez dixwazim çîk bibim ji ber ku hemreş reş û rehma Xwedê lê be pirayê temaşemevanê me zanin hem siyasetmedar bû hem nivîskar bû hem jî rewşenbîrekî hêja bû ew ji wê çaxê li Almanya Rojava dima wê çayê hûn dizanin Almanya du beş bû Rojava û Rojhilat Rojava wek beşê ana em ê bibin ê Rojhilat jî ê wê çayê dibin destê ê desthilatdariya sosyalîst de bû ez bi xwe jî wexta gil wê demê de bûm ez li Berlîna Rojava bûm îja hemreş reş û di 1976 de ew kitêba îdî bi awakê resmî çap kir ya wek çi resmî ez çi dibêm wek cildek derxist min hinekî çîroka wî ez bi dû ketim min got yani ji bo çemê vê hemreş reş û cildê ewilî jî dernexistî hejmara ji yekê heta 24 ji ber îja gorî agadariyê mised ev çî wê çaxê wek ketibû destê Kurdê me wê derê lê hîn nehatibû çapkirin yani em ê bi wek cild îja ji tîpê yekê heta 23 hem bi tîpê latînî hatî nivîsandin hinek jî bi tîpê erebî hatî nivîsandin îja ji bo ku tu çap bike û bike em bivê ji bo ê latînî tenê dixwînin cê îstîfade bike dibe te wana xeba bi tek taybetî li ser bikira
دا او بک ورگراندنا تیپی لاتینی و با او جی کارکی تایبتی و دمک دریج دخواست و بکی جی مصرفک جیر دخواست یعنی تایبتی لو ما حمرش رشو هجماره 24 و 27 ایوه هواري درسيه قد بس تراته بس كان بيمشي أبا قامي بين رسمي وان در دكبه بله أباياد ده 1976 جالية حمرة شرط هاتي وقت أورجينال وقت جلد هاتي چاپ کرن دور محمد بكر أوجي كردة كمي روج أبابو ده حزيرانا 1987 دل السويدي لستوكولمي هجمارا يكي حتى نها كوفارا هواري وك أورجينال درخست هر وها أو تيبي عربي ورقراند تيبي لاتيني وبهفدر ده هم أورجينالي وان وهم جي لاتينياوي درخست بركي او جی جبو کداوان جامیرانا نیش بیر کرن او جی او بله او جی مخابن خباتا گلک هیجا و بریکو پیک کربو لی مخابن که محمد بکرد به وقت جناب مکوش کرو او خباتاوی جی نیفچما پشتی وی فراد جواری ده سارا 1998 ده توايا هواري وقت دو جلد چاپ کن جلده جيكي حتى بيسوسيا او اي بتيبي عربي ولاتيني او تيبي عربي جي ورقران انتيها چاپ کر اف چاپاوي يكي اف جي چاپاوي دوداي يعني بفي هاوي دي هوار اف برهما هيجا و بيروز ایدی البردسته ما کردایی و جبوا وی کداوان از گل پیوست بینم کو ام وان بکن و وانه آنادنا من نجانن گوروان بهشت و جوان رونی بی انشالله هر وها سپاش بو کدو خدمتا برای فراد جوهری جی باوا کری کوپیک خبار هوار جنوب ده چاپ کرنن او جي وقت دينا كيد بيان ببين يعني بقوتنا كي كيج بو كرمانجي كيج بو كردايت يدو كبرادين سر هفدد بي ام قدري وان تشتانا زانبن و سپاسداري وان بن او جي لسر ايق ام بي باوايق هوار چلوش نفدهاتن چاپ کرن هنكي سكني تشتكي انا تبعي اگر تشتكي دن لسر كوفارا هواري تنبه ام دربازي مجاركي دن ببن بلي كرمك لباته تزاني 2006 دا او جروبك بناوت جو كنكش خورا رابو روجا كو هوار جارع ولي دركتيه 15 گلانه وك روجا ججنا زمانê Kurdî ew kir û jî wî pê ve pey derpey eva mezin bû û îro jî hema bêje ji seta not xelq vî rojî wek zimanê cejna zimanê Kurdî dihesibîne lê wek cenabê te jî behs kir di bername xwe de ku em lê dinêrin di pêşiya hewarê da gelek sal di pêşiya wî da ku tîpên latînî bi tîpê latînî gelekî kovar û rojname derketine û bêjin tîpê latînî nebe jî tîpên erebî ku eva dusu sêsise ku Ehmedê Xanî û virda ji wî hema ji wî virda em hesab bikin wek tinetê hesab kirin û ev roja jî 15 gulanê jî wek roja cejna zimanê Kurdî tê gelo eva neheqî ya jî şaşiyekî dîrokî nîne cenabê te çi dibêje سپاش بو وی چکی از باورم یک جیجی آرمانجا من او بوکو دوی دری از دخوازم یعنی انا دکانن ناسنامه می جیه هبن
لی آگرینگ ام کرد وان ناسنامه خو تبل هف نکن از بخوشی یعنی ناسنامه منی سیاسی هیه و از برناسنامه خوی سیاسی افتخار دکم لی از ایرو برناسنامه سیاسی ناپیه از ایرو وقت اگر از خودتم الخواهق نویسکار جی نحس بینم لی کتبه مجیان لی از وقت از دوی چرچوه ده اگر از وقت نویسکاره کی وقت روشنبیره کی هر وقت امی بزمان و نویسی على قدر دبم نزیکی 40 سالی جی دناو کوما کرمانجی دخبتم جبو زمانی کرمانجی بتایبتی از دوی چرچوه دلی دنارم دوی درید قستا من ناوج کیجا سیاستی دبی کیجا دزگهی دبی و کیجا در دوره جی دبی لی از دخوازم بیکو از کدو خزمت یا جی قلما کسی کی بریندار بکم با آواکی روشنبیرین زانستیل وی مسئله بنارم او جی چیه؟ نهاک زمان کردی جی چند زاراوین سرکه پیکاتی کرمانجی سورانی کردکی و یا سورانی کردکی و زازاکی گم دبی گورانی لورانی هر وها بویو گریدای هنک دوکین وان زاراوانا جی هنن اگر ام ویا بینه هر زاراوه یک خودی تایبتمندیه که و اف همو به هفر گنجینه یا زمان کردینه یعنی بشه لاش زمان کردینه تو نکار به سورانی به کردی تو نکار به زازاکی به کردیه تو نکار به امی به لوری گورانی امی به و توای کردیه جبوه که اف نقطه که دوی وارید دبی ام گله کی به هستیار و به پرسیار وری تبگاره اف ارگومنتک یعنی وقتاگ او حوالانا او در دورانا یا او دزگاهانه دبی 15 گلانه روژا در کتنا هواره ام بکن ججنا زمان کردی یک بچه آرگومنته بیادکن براجمر ببین اگر آرگومنت معقول بن چوب سر چاوان اف هوار دبی ام بازن هوار کووار کرمانجیه یعنی توا کو سورانی تید هبجی زمانه و گرامره و الفابا و لسر اساسي کرمانجی هاتی هوناندن اگر ادعا جدر وی ویا هب برا کرم بکن ببین اف نگه کی هواری دو بر همین زمانه کردی نتنه به الفابای کی هاتی نویساندن اگر ام به لاتینی راسته هوار لاتینی تکوز کریه هوار الفابا لاتینی تکوز کریه هوار گرامره کرمانجی تکوز کریه او وانا گش هجایه منن کو هجای ام هوار پیروز بکن هجای ام 15 گلان پیروز بکن هوای اف چالاکین ایرو دبن از یکین ال دجوانم دبی ام زیده تر بناوی هواری پیروز بکن به سال و گراوی به مناسبتی اوایت تو اعتراض متونه اعتراض میجتونه لی دبی ام بسری خو نکارم به 15 گلانی جبر بلاتینی بجارا عولی جبر بگرامک رزمانه کی تکوستره ام وی روژه چی دکن وقت من بیسکادم بحث کرد تو اعتراضک مل سر دولمندیا قیمتا هواری تو نیه برواجی وی دبی ام هواری و قناغک نو آنو جند د دیروکا زمین بتایبتی کرمانجی ده ام ویا فکری ببین هواری بدرجه اولی دوار زمان دوار زاراوی کرمانجی خبتیه اف نقطه وی چای گد زاراوی کردی نتنه کرمانجی جیبه ام به سروی اساسی ام به ججنا زمان کردیه بنر نه کرمانجی ججنا زمان کردی وی چاغه ام سورانی ددن کیجا عالی ام نحقیل وی ناکن ام نحقیل زازاکی ناکن ام نحقیل گورانی ناکن ام نحقیل لوری ناکن اف پرسک پرسادو دا بر همین زمان کردی نتنه به الفابه که هاتی نویساندن به الفابه مودی فکری که بیسکادر ما باس کرد یک به الفابه عربی کردی هیه یک لاتینی کردی هیه یک کریلی کردی هیه ها جدر ویوانا کتابا مصحفار رشی به الفابه تیپین تایبتی هاتی نویساندن
يعني ام واناجي دولمندیا مالباتا کردیه ام ببین يعني ام نكار ببي مالباتا كرديز وقت زمان تنيش كرمانجي بيكتي يعني دبي ام يعني تنيش الفابيه كي بيكتي ببوره ويشاغي دبي ام وان الفاباناجي بدبرچعوا يعني ام وايروجي مثلا بشكي زيده بسوراني دنويسينن بشك جي بلاتيني دنويسين جرانيه ده يعني فيا او افجي نخ تشيك دنه دور مثلا نها وقتان ببي كرمانجي یا جنبه کردی باشه امی دیوانا ملای جزیری که قد 1640 هاتی نویساندن لکی داری دینن امی برهمین پیشنگ هستا نتوی احمد خانه ممو زیناوی لکی داری دینن 1609 و 1905 هاتی 1909 دست بکری حتی امين وبهارا بتشوكان كده ريدينون او بنجه اسري ويدين عقيده ايماني عقيده اسلامي استرونومي سر جغرافيا واني امي ديوان تشيروك دستان او شيوسازين فقيه ايران لكده ريدينن امي ديوانا هلبستن حجي قادري كوي لكده ريدينن مجاري وشيوازي ونفسي لكده ريدينن امي هلبستي وان لكده ريدينن امي مولودن كردي هادوی معنی کردی ای کرمانجی بن ای زازاکی هاتن نویساندن امی وان چاوا بنرخینن یعنی اموانا گشان ندن برچعوا امی ببین روژا ججنا زمانی کردی اوی چقاس راست به یعنی جبرویه که دورجه اگر وک الفابه به یعنی وک بیسکادن مگود الفابه عولی آلاتینی آمودی فکری ده 1928 ده جالیه کرده می اریوانه جالیه عربی شمو هاتی تکوس کرن و بیسکادن م وقت نگو نویسک رحمتیه میر جلادت جیل سرخوان به چوباس قیمت دایه میر جلادت بخواه گوتیه دو گوتیه ریا تزه جهواری به عمرتره پاک رونیه چوباس پس نوی دایه باشه یعنی جبروانه کنه دبي او هوالانا يا افدر دورا دبين ام في روجي بسري يك جيشي چقاس لهواتنك لسرفي مسألة هي دزگه كي كرد قش قبول بكن هي بريارك واني ديه نها تبا حمو امي ببين غازني ما هبن رخني ما جي هبن حكومتا باشور كردستاني دزگه كي رسمية هم دناف دولتا عراقي جي ديه رسمية هم جي درايا قشتي دنيا جي در رسمية وقتا دزگاه كي واني بآواكي علمي پیشنيارا من بخوجي او يعني ذي مناسبة استخواذ ام هيفيدانم كو او دزگهين اي كولتري اي زانستي دوي واريده و دو وارد بوان مثلا ناده بشي واني اي وان اشانا زانن بآواكي هورگلي سر راوستن نرخاندنه خبكن وفان تشتانا قش بدن برچعوا والقوري وان روجا تثبيت بكن نها سبي ازو تدركبن كوملاك مجي هي ام بيفي ولا روجا كاكي ميرزا روجاش دنيا بويب خدي لباش ويجي الرسمي دنيا هي امير روجا جهاني كردا اعلام بك ما افراست يعني جبرويك دزقا مثالا از بوك هين بيتر بيفهم كرن نهاد لكردستان قال لك ريخسني ما يخرتهن وهناك ريخسني ما يزعيفهن دمدما او كانوا خرد به قدفا عراقي خرته يكتي هي خرته اري ابوجي هنن بكك هي خرتن اري هي كردستان ما ايراني قدفا ايراني هي خرته باش انا يك جوان بارتيانا ببي من روجا جهاني كر فلان روجا سروكي ما هاتي دنيا قبول بكم يا براست نا اما مسألة عيني واني يعني نافروك راستي جبو مثلا روجا هوار در كتير اوي تشكي ماني هبه از نابم الحسي وك وان اجفيا پیش نيار بكم نا لي روجا سالفگرا هواري تبك جبو وان چالاكيانا جبو زمان كولتور زارگوتن تشتكي برجيديه ام دبي ام پیشگرياوي بكن ام دناف دبن ويا هيش كامتونه لي از بخور راس نابينم دزگهك در دورك بسري خو بيوان كريتراني اساسي بدبر چاوا
و ببێ من ئەv ڕۆژا ئیلان کرد و دەبێ هەنجی مەجبور پیرۆز بکەن و ji ber xwe dibێت tiştek yani carna bira newek heqaret bê qebûlkirin dibê yek kevirekî davê golê lê sed heb nikar derxîne ev jî ev mesela hatî serê me vî hawiye ev roja rojek pir hêjayê bîranîna hewarê pir hêjayê van çalakiyanê têkirin pir hêjanê dibê em piştgiriya wê bikin lê bi a min wek bi navkirina wek cejna Zimanê Kurdî ne rast e neheqî li wan tiştanê min got li klasîkê me yî berê ye neheqî li mishefa reş e neheqî li soranî ye neheqî li zazakî ye ji bo wê yekê Kurdî ne zarava tenê û ne elfava tenê ye ez wê çerçevê bi elmî dixwazim em li ser vê meselê rawestin bi awakî ne ku em hevdû yani birîndar bikin gazina yani wek me got çi xizmetê ji bo Zimanê Kurdî bikin bi çi wesîlê bi dibê em piştgiriya wê bikin lê dibê bi têgehên rast em bikarbînin di vî warî de ez dibêm yani ji niha pêv jî dibê Kurd li ser vê meselê bi awakî zanistî bisekinin û ev argumentanê me gotin eger vanan ne rast bin loma min pêwîstîn ez îsal wanî lêkolînek ez baş li ser xwe bitîm jarê ez bawer me rê meqalak heft heşt rûpel lê gelek têra xwe jî argumentê wê hene kêmaniyê wê henin meheqeq ez ne çîkim lê wan argumentana em hêvîdarin em li ser bisekinin û bi hawakî rêk û pêk vê meselê berhev dibînin em neheqiyê li keskî nekin yani dîroka cîhanê de narojekî 21 Sibatê wek roja zimanê zikmakî hatiye tayin kirin û hatiye qebûlkirin ji aliyê dinyayê ve hatiye qebûlkirin gelo eva tenê têra Kurdan nake na tiştek têra me nake lê em rast bikarbînin yani 21 Sibatê jî em bikarbînin em 15 Gulanê jî bikarbînin em roja rojnamegeriya a Kurdî jî bikarbînin em varan kişa bikarbînin lê em neheqiyê li Zimanê Kurdî nekin qesta me ew e dûr re ez nuqtak din jî bibêm yani em wek hevdû nafikirin Kurd jî wek hevdû nafikirin niha tu jî zanin du têgehê pir bi xurtî yek hinek dibê cejna Zimanê Kurdî ji niha de hinek jî dibê roja Zimanê Kurdî ev bi serê xwe jî çî dike ki ez ne bawerim van camêrana êge li ser vêya fikirîne heta ez bi hemşeriyê xwe peyivîm Firat Cewherî got wexta min ev her du cil derxistin me sohbet kir me got wela hema em ji niha pêvê vê roja 15 Gulanê bikin roja Zimanê Kurdî yani lê dûr yani berî wê jî xuyayê mesela mêvî însan serpeyivînî dikan ser bipeyivin lê qesta min mere van argumentana bide ber çava û bikin ji niha divayê em bi du têgeha mesela Kurd pîroz dikin û em pir jî kesekî li dîroka vêya nanere argumentê wê nanere pêk hateyên Zimanê Kurdî tiştek Zimanê Kurdî pêk dîne em li ser wanan nesekinin em vêya bikin em ê neheqiyê Zimanê Kurdî bikin em dibên vê çerçevê binerin ne qesta min tenê ji bo hineka wanî kirî ya na yan bi awe zimannasî bi awakî elmî em dibê em vê meselê binerin belê gelek spas tiştek ku ez pirsim zêde nema û bi vî münasebeta not û çarsaliya salvegera Hawarê hêvî û daxwazê tê dawiyê ku hebin ewana jî pêşkêş bikî baş dibe eger ne paş em ê bername xwe biqedînin bêguman berî her tiştî ez vê wesîlê car di salvegera Hawarê pîroz dikim û di serî de Mîr Celadet û hevalê wî û ê ketkarên hemû ê Hawarê ji dirûcan pîroz dikim û wan bi rêzdarî bibîrtînim niha bê münasebetê de dibê em qenaeta me ez nerdicim em 15 Gulanê bikin wesîlak bi taybetî li Bakurê Kurdistanê ji bo ziman çand kultur û ême îdî Bakurê Kurdistanê siyasetê jî navxînin bira lêgorî vêya
ام ویا بک وسیله و چالاکیا بکن دبی ام بکن و ام بشداری ناوان چالاکیانا خورد بکن زمانê Kurdî nasnameya me ye bi vê wesîlê dibe em daxwaza zimanê Kurdî bi awakî resmî bive zimanê fermî û bive zimanê perwerdeyê em û li dijî asîmîlasyonê em platformek pir berfireh çêkinê bi kêmanî li ser xalekê yani em Kurd em pirê caran nikarin li ser gelek tiştal hevdû bikin lê li ser xala zimanê Kurdî parastina zimanê Kurdî ji bo fermîkirina zimanê Kurdî ji bo zimanê Kurdî bibe zimanekî perwerdeyê ji bo li dijî asîmîlasyona ana heye li Bakurê Kurdistanê zimanê Kurdî jî ne tenê gotina asîmîlasyonê têlê nake zimanê Kurdî li hemberî jenosîdê rûbirû ye ji bo wêya ez hêvîdarim ku em bikanin xebatê hevbeş û berfireh bi hevdûr ava bikin ev gelekî muhîm e ba min dûr em dibe bikin slogan asîmîlasyon sûcekî mirovî ye sûcê mirovî nayê efûkirin dewleta Türk divî hawî di sûcê mirovî dikin kar bi destê wan bi awakî resmî zimanê Kurdî qebûl nekin bi awakî pratik ji destpêkê heta em ê vê zangeyê ne bi zimanê Kurdî ji xwe ew ê asîmîle bibe em bixwazin nexwazin ev bi xwe sûcekî mirovî ye û ev sûc nayê efûkirin dibe em vêya her roj bînin bîra kar bi destên vê dewletê hin sûcekî mirovî dikin rojekê ji roja eger dadwerek bi rastî dadwerî hiqûqek bi rastî hiqûqwer mehkemeyek bi rastî mehkeme bi ew ê we sûcdar bike kî hûn nayên efûkirin vaya li hemberî zimanê Kurdî li hemberî kultura Kurdî dev ji vî sûcî berdin wek Türk dibên tûçkî derê zirarê veger wê derê kare dûr jî bi vê wesîlê wezîfê dikeve ser me jî hene yani em bi taybetî li Bakurê Kurdistanê ew kesanê îro bi milyona Kurd bi Kurdî nizanin dibe heta ji destê me bê em vêya pêş dibivin ew Kurdê bi Kurdî nizanibin Kurdî fêr bibin em li malbatê xwe bi taybetî bi zarokê xwe re em bi Kurdî re bipeyivin em zarokê xwe fêrî Kurdî bikin di axaftinê xwe Kurdî de em axaftina Kurdî em bikin beşekî jiyana xwe di malbatê de di çarşiyê de di bazara de yani em jî vî warî de di nav çalakiyê hîn di nav xebatekê kevin di nav çikekê kevin yani em her tiştî ji dewletê hêvî nekin ev dewleta ev sed salê tişkî nadime yani em ê li benda wan be heta zimanê me ji ortê rabe lê noxtak din jî heye em cana teva ana dewleta Türk ji ber gelek sebaba mafê dersa bijarte jî danin ji bo zimanê dayîkê ew bêguman yani vaya tiştekî gelek ji bo me ne armancek esasî ye lê pêngavekî ji bo em bikanin ji vê pêngavê îstîfade bikin dibe em ji vê kesê jî îstîfade bikin ji bo çi mesela wek nimûne eger em zarokê xwe bi sed hezara bişînin dibistanê qeyd bikin mîsalin em bivê 200,000 wek em zarokê xwe qeyd bikin û her sal bikin 200,000 ji bo 200,000 bi kêmanî 2,000 mamoste lazim e bi milyona dersê kitêbê Kurdî mecbûrî bêçap kirin ev bi xwe jî ew ê xizmetek mezin ji bo zimanê Kurdî bike ev bi xwe jî ew ê zextekê li ser bêtir ser dewletê bike ji bo wêkê em dibe vêya wek pêngavekê bi awakî hîn bêtir aktiv bikarbînin û em nebên paşguh nekin vê nisbî jî bi îmkanek ket destê me em bê ku ji stratejiya esasî xwe dûr xînin em van tiştana jî bikarbînin wê baş be gelek meselê din jî hene ku merekane bivên lê herî dawiyê jî ez dixwazim bivêm hêviya me ew ku hemû partî rêxistin dezgehên sivîl demokratîk nivîskar rewşenbîrê me bi kêmanî li ser yek xalî li ser xala mafê zimanê Kurdî statiya wî resmî pêwîstiya wî bi wek zimanekî perwerde bê qebûlkirin em bikanibin
پلاتفورمك هفباش خبات و تکوشینک هیم بفره و گشتر پیک بینن و به وسیله از گلک سپاس دکم جبو تا جبو تماشاماوانین چارپل مدیای و کتکارین چارپل مدیای گلک سپاس هیفدارن من هر هبن بله از بپرسم جراجی که قد پرسنه یا تنانه اگه تنابن امی بقادین کیه هو؟ دبیجه گلو زنان سوران درباره برهمن عبدالله والیین بن زمان کردی ده آگاهی هیا یا نه؟ مراغ نکم مخوندی برهمی بی وقت مگود کی دو کورا جبو کردی جبو کرمانجی جبو کردایتی دین سرفده ام سپاسداری وان باشه پرسندن نینه نه باشه دبیجن تونه باشه گلکی سپاس مالاتا آوا و هر وها سپاس بو تماشوان مکو ساعتو 16 ساعتو 20 دقیقه بمرانه و هر وها سپاس بو حوالی ما درجه دک و اوجی حتی ها درد مدکشینه حتی برنامه کی دن هم تبه من خیر و خشیه دا مالا و آوا خاطره و ایوار باش باش